Dr. Stephen Saviyumva mukuru w'ebyamagara mu district ya Kisoro nwagambire baha mukoro gwo kwijukiro cy'amezi aha Kereziya eyamuhanga Roman Catholic Church omugombora ya Nyundo. Urasanga ubwana bwinshi buzaga mu rwariro ufite ekiirukano. Ndabeshe abana benshi baje mu rwariro bari kugira ibitego bari kuruka. Ni kwa kurya kwa mwanda ngo donisike yakwatira. Wowe nk'umuntu mukuru urabasha kwirinda gufata hasi ngo wongere ufate ku byo kurya. Ariko umwana ari gukinira hariya already intoki yazishize hehe mutaka. Ntabwo haje gusahana ibitoki byadakara. Ashabara abazire okufayo kureba ngo abana babo tubarisaguzibwa kandi baba bayonjo omumaka. Indwara nyinshi zo tureba mu marwariro uburwayi abarwayi baza barwaye bwinshi over 80% related with what? Sanitation. Tukumenyesha twabwivura amini twabwirinda communities yacu ntizirware zikabona amani gukora sente hakabaho economic development. Alex Nambajimana umuhezi wa mukuru w'entebe ya katanu muri Kisoro abirariyo mjenyi mukuru aha mukorogo. Naho turi kubyiga uko twenda kubitereza nibimara guterera namuho izo shiringi zifite kuja ziraboneka igombora rikabona district ikabona nira village yo bivamo inayikabona. By my reportage, Peter Ho, manager wa National Water and Sewage Corporation no muri Kisoro, araganise ngo Nyundo nibijo kusya amizi obundi kikahwero kumaraho burofa. I think Nyundo sub-county nkumwanturowa mu report ya district officer tunoho plan yo kuleta amezi mpaka Kabawundi. Plan yejo no kuliha amezi nkanka gara bomo omu town center ganyegere amushozi kwa Gishigera obututireho tanka ya 260,000 liters so kisikize no kuleta pipeline ekuruka Gishigera erija mpaka Kabawundi. Abeshitongore cha United Nations High Commission for Refugees nabo bakira ha mukorogu kandi baraganisa kugira omugando gubataho okusya amizi omyanya tari yemwe nemwe district age. Gasha kwa Kate atuzarirwe.